gabai ompnyang habang ikit ya ki beriu ki papang ki sistem na kalong sa selang bat ngila buru wa sedu jagawati ru kita kadika benta ka bangi ngila bu te akan dikapor ngaku apan pempau ka jisung ya fi baro ki balawan akan dikapor ringkat ru bat kani ka ambulans hadir bangala job kondisi ka kam ka ban kong kala kalong mangantek ya ki skim ka balabu do MDC barim jo ka mau tarasan ba jamborwar barang pangalapay kiladon katuk ani kiskim ke bau MDC bare mula bu ba ngalarahi hade marwen ngam simla konsol ene yanu ya baru kini kiskim ke balapu do MDC bare ngide ban pentrekam ide ban pentrekam bagiladon kamba shifo teli ay kiskim ke balapu berkawin kita kiskim ke bakhame ka dei ka balapu ang ne hapo kansi kata ka coaching center ka bala maithang da ka United Kansi Development Area Society keberasaan dari kapal balong MLA ba SB Noksi ba MBC ba Jamborwar atau bagi lejua ke coaching nak kemtaki kena ke bela exam nak kelang kisnong ke bela kapal Mount Rashan kata kapal ngila pelong hani apa Indo Stadium di kawan ke jing la pelong do ang tai hayai ba SB Noksi kini ka society kalau idon kam bandan do da kalong ke jong ke yin mai kawan do ke election kata ka scheme kala sakot no kumtu kalau budin ngelai keren buat ki officer bagian pencegahan wood ia kini ka building bagi sokwen ba kini ka building ruk mata kala dab akan jindot ke ba arfo lak nengka jangan le bu ia kapol ban pelilang mata ka sngi tenrai nomor ba kini ka hak bapo ka penyak jong ka dorbasong ke cipelon kin om bakanya song da ka komiti bagi sebu da ka sngi ban peli ia kini ka society ia kini ka building jong ka society nanti ni lapek lu ang post station mau sorong kibriu ki driver kali ki ong AMDC mata pila job ai pan kanan no yang iho mangimdon kita kali sebar ni dokumen bagi don ki try jaka ni po mau sorong kila ai ya ke jaka bat mentaru kali ka jisna ya kali ka community talent aka dor ka ba lailak tangka kila ya shna bat kani kedu kala jendap bat ngila shnaru ya ka footpath nak tukal tibaya ke stroke NRDS jong ka mapanan cilu ka jaka ka badon kani ka society nanti kita pergi pat kiskim ke balapu do bisi badam ki pogom kita ka sajai keleng-keleng ngila sedang man pentrekam yaki ngala phone keleng-keleng ya baru kita ki ba yo yaki ba kada bagian trekam no tina kamta jonga pat napte di katem jonga ka bangangawan bagian pentrekam yaki ki skim lembaga 15 Finance Commission keladon kajing slam ka bakendian namar ka ba PDI to ka dorbar ma kasokar India ka kwa bagian pentrekam da ka online kabamot ya baru kiskim gen habat pendekam hab submit online kajing ka kelan bah ka dikakam ambar kidan kisnong ke ba ampat dan ka sansas kan dika portal kampian kum kisnong mo komoy kabala kerteng na kala kerteng na kisnong nong jelak sa kisnong nong mo komoy pina skim mo komoy kamru maka ampat dan ka sansas nata kan dika kansi diwa ru kamdan kibapun kisnong kilong kamta klab bo jing bah yang abad dia ki officer ba kamju dia ki para MDC jadi ini sukmen part bahaya kena kajing matanya lalak banweng banyak ban propose di kini kiskim kujungi kimlong baik tengah tu konsil kia banyak ceru cedali ke Ministry of Finance akan Ministry of Finance part rengkat ke Ministry of Panciti Raj kinpet lagi ni kiskim kilong le pentrikam jadi terkadau hadir bangi ada pak setai nak kalian jaga central government kan sa ayah ke approval hadir bak ayah ke approval part nak kalian jongi ni salah pentrikam kita ki para MDC ki ba pli ki patla man penbiang yang kiskim nomor ka ba kini ki battery ya ka jitre spasni ki smutu ba dan banyak benta ki badai jong ka water mo kam ki pung ki pancana ba kam ta teter tenrai betang nyala ban wei kata ka jing ngina ada ban propose ada ban pak state support Delhi bangi dong ka jing kerban melakum dukum no ha upana Januari kini kiskim ki ba ngingila terwa kin la ban wan ba nginya ban sedang do ban tri ni kikam dengan pempuli ya baru kini ki skim ki ba ila ban propose kalau angkat kum ki jengtho dan ki citi ki berawan nak ki snong nak ki school nak ki balang tum ta teter hakani ka skim ke jongi MDC ki don artli ki komponen mo kawai ka tait bat kawai pat ke de ka antai tait ka ka thau bangisna ye ki check dam isna ye ki jaka sajan isna ye ki pungum bakum ta teter hakani ka antai ka balong siklor lai faulak tengka ngila penrong arfolai teli ke badai nak kata ka sanitation ka bamut ia ki panchana ba kamta teter kawai pat ka komponen ka badai ka water related ngila penrong kumba arfra teli borok ngila sanction kat kum ka jinya kailang badu general engineer kawa ka jinglor ka balong siklor lai faulak neka nanta ka don lu ka di ka antai
Hakaon tat bat ngiyo banjit ban ajing yarap kum ba penbahaya ki skol penbahaya ki yang dorbar masna ya ki jingking nalor jong wa ang taban sna ya ki ne ki modern football ba kum ta ter hakani pat ka khamret ka skim ka dan tang kum ba khandai pholak tingka bat ngileo ban penrung kum ba life life teli ki kontrol ya ki skol ki yang dorbar ang ta ki dan ki protection wall ba kum ta ter hakani ka on tight kadon ka komponen ka ba ki ong ka purchase mo kata ka jing thiet barang ni labu tang light li ki jan kita kilong tang ki solar light nang ta kai kali kit nyut bar kam juru ya ki wheelchair bar ki komputer sauta li kitan ali ban penong ki katok an ni ki snong ki bar ICT bar kitan kam ki solar street light nang ta ki komputer ha ki scroll ru bar kam juru ya ki kali kit nyut ini dong petang kerpa di kitu baro ki balaya submit mau ya ki memandam ki jongki ini mi akki nak jong ali tang shalayo ya ka approval nang tenel po Delhi mana penbiang ya ki wak adang ya sa ai syaki Menteri ya ka wak adang kita kam ban ai syaki snong kena bakan suk ini melak ban ai direct baik ki kontraktor ada ngi ai ki kontraktor ki lap dong ki badan ke GST entah ki na penbiang ru ya ka ni ka exemption certificate ki ban tap ru ya ka security kemut iski batang silak san thau arlap yang tap sa security kemut kan kata ya ki bapri ki kontraktor ki lekot apa ka isi ke jongi bagin ai be syaka snong baka snong ka chu ai tang resolution apa kesong ka ai ka resolution kamot ya kani ka kam la IT ha uta kamot ngem na kam su madadan kita ki security deposit lani kita tax exemption asu patay tak nang mangingin ya sutu la sagin dala pentay kami ni ki scheme but mentali lay bang ila ya ida ka online ya ka pisarong ila si online ka long ka badan kam baro kitu ki bayo ong do hiyo tabat penbha ya ka manat football rade ban sna kamrai school kana kalian ka office ka sabu ya ka por ban pendap agantu ni kapor ban lawan kini ki scheme ki orang nginya tre kapor ka babian balai bakan ka scheme 15 finance commission ka sedang dadu arfoi kan kut no ha brai ma jong ajar arpundrio ngidang la ban petri kam tang usam arfoi kamu ngalakenya tu si ka scheme baro ka bangiyo ka desa council adu arfoi adu arpasan arpundrio kalau hadu laispa san folklore nginyo ka desa council ar petri kam la kisnong kala long jera ka bakharau ki pada yang lain nama arbak hatu kapor ki aili kitu ki kontraktor ki batrai ki dan ki badap sistem dan badap asnem yo ban penlut ke pesatang sistem ka bamut sistem duna ini lah sistem sistem ka pisah pen phai no stage podeli nakani ka laispa san folklore ngidang penlut dang spaklur arspa san folklore ngaban pen phai no sedeli kalau nging du ka bakharau ini Ina kadang ina lech po Delhi ngile kandu jaga finance minister ya kitu ki secretary bapa kila batai yangi badan kam ban state ya kejing trekam mo ban state ya kejing trekam entang bangi habangi ban state ya kejing trekam entang bakan wanra kejing metoy ke pai ba ka joko por kan state habangi shnai gile ki bil nang ta ka ba apat ka ba slam ki babun bapli kisnong kimla banya teri kejing teri ladap nadu bra April ladap ban shnai ki bil nang yo bil hadu bra December Aduh, sana mana hadin rumah, mana mana ban kersan kata mo, mana mana ban kersan. Ni kisah nak kandung lagi kisah kibaduk kibamdan fund, nanu nya yo atau pisah. Tinggal syong deka meeting ka joint meeting jongi ka development berka finance. Nya tu ya ping ha banyak ini ibil te orang nisnai pankhana ba silak siteng. Ha banyak artli kimi. Kamu ar ngot kinam terai. Nadu junior engineer, assistant engineer, cashier ba kamta terter. Wei ulak ban bat darau bat selama ya kafal bat license kan ada along kan mo ajan si banai ni don ki babat di kita ya ulu kini kinang terai gitu tinggal rai ta kamiting bangin penduna no ini kimi kan mau ba SBNC akapor bilang MDC yang apa puan naik apply skim di sekonsel lalu pinyo ka bil ha banyak ka artli kimi matang ya penduna no ini ka artli kimi ngila bo no tangsan tli kimi kebobot junior engineer berjual ban island ban pek ke jing tray na saya kabil un pa asha chief engineer CE jaga desa council na un approve jaga to ka kabil un pa asha nga EM development ngapa ngat fa chu EM finance bon sanction ya kapisa na finance kan lebe siapa ka account mana ka account kan pa syaki tu ki badai ban yo ya kabil ngira pen bunai kita kena makan state kan ke jing tray kam pada ngi pen state ke jing tray kam ka bomot nadu arfundrio kan wan kan ka 16 finance commission kambot Malakas nam, arpunrio, arpupra, arpuna laipo. Sansenam ngiyo ban pendekam. Yang ka skim kan wan naga sokap. Kalau ka jingrap ka bakrao. Yagi pai ba ka jongi.
Tenang ngosik ngade ubri ubaju sutenat ma baki samla baki sport ndan skim ru. Babur ki sports club ai MC la job ai uniform ai ngi ha. Ndan kitar. Masuk sendai pi samla tendai ina yo punya keren buat ka finance minister ngina shna ya ka project bangin pan ka special package kamu kata ka special package kan one baik na po Delhi kan miya shu ka state government kan one baik pangi po de sengosil kana mangi ban diet ya kini ki scheme tu paper mana itu ini long ijin persai na kalian ka jonga na mangi nya sutu kitu ki bla summit ki scheme ki saban ya sya bangi ingin pusat tu selawan po Delhi ngin sa sedang menteri no ya ki kam Kuipat ka ba ar kalong ba namar bangila pentri kam na ka online ya ban jotak mo laisin haban jotak ya kajing tray la kalong san jar silak ru haban jotak akapo saban sedang akapo bedap siteng kajing tray bat akabakut ka kajing tray kamomat jotak ni syandur kani ka dor jogi ka bangi tray kapo isapo ka Ministry of Finance nakataw kadang idang kam menteri bha ka kam ka scheme yo bang ada ban sna nalapoy sa Delhi ka reject na po Delhi nginum yo bin Soka jong umuri ka kwa ngi bangin trikut bangin trihok ka scheme ka bangiyo ni sokuan nak liya jongi kum ka BDP ka baju keren bahas pang gajing trikut pa gajing tribhai kata ka kam ingin dengan pet kat mo ada mang lailak 10 lailak bapi sinong ngiyo jong motor issue mo kontraktor bapi baterai tu unum yo nok su kami hak kata ni pet bahaya kata ka bentaru hakan ka por ngapan pau sai sin gajing song ye fi baro ki bala saskor ki bala pedang ye ka gajing khot ka jongi Ikaw markor ila pau kendiat ka kade iban ke parti ke jongi wala ada kadi ka jalang jang dekat seng nang yarak ba ke sipan dai idan no ke jenis no ba ka jeng trekam jang ke parti ke jongi tena kalian tu hinga ka au ka di kepor kilam kinang lam song ki school ru ada fidol kinu ki jeng dan kam ba fika ban apply lemba ka MP scheme pila ban tro ya ka memorandum pila ban ai lemba jongaru melai amar kalong ka e banyak kendu ya MP jongi buat kamu habanan cedeli haban naik keleng haban naik juga yang ngejok iru lesi pinamaya kendu ilia keren bangi ki MDC baki nu kena ke badan kam ya kan scheme hila ban ai lemba jonga ngangan penpoi sekati jong MP ki jongi te ide bentahi bang ka ban pau kan dekapor ngai skam ba kene ka ambulans kan ai ka jik sekeding ina bu ru ka kendon ya driver moi driver ba ngi sa ai hu ni ki kendon bat kini ke ambulans kan dan baik kan ai gajing syakri kembakala moto juga ke bakartai ke seng kalong yang mengerap ke sipa tengi kwa bakan dalong syak gajing syakri ke bakodor anta ki pai ba je ke montar san gajing yeso sendai ki bapi syadu konrut syadu syata syapo nongkrem bapi ki wat ke ambulans ngangalat don goi kasir ba ngalo ka kamu na banket ke mediap nak tina selong syadu syata syapo ram kensi buat kini ki ambulans ke pasal